Berkanwar Global Network and Baburdang and Wala Seller no digital rejoganama Hakwe Kanaka, Ethiopia, Tanzania, Nigeria, and South Sudan, and it's Anaka Linkel. Ka Ethiopia Setaka Kurmish Doka Afar Kamdishna Hawat KTPLF Kana Nati Dioka Don Kajikwar Gitacho Reda. Kadiola ni Shukuma Afar Ler Sobeno, Hawat Mungoda Kana Luanka Kureshi Togani, Biji Afar Rodian Gang. Koroma toga ka warada mishwale magale ka dorti shwale warra kusababara karma aga doya gada balaha kane milki amane tonsa kabale kata inshallah MRF media se toga no sineti chopka walu ka sineti chopka kit podgwas yangadien rawda nanga kon ka Libya se George no shawut kel mishwale aman walid kieta walda goitom mlanetin jasir ka Libya sang jagon eji Netherlands Jen wudama la dwe de nath kan nagaka makanchi manaran YouTube. Sajala da Reuters no aran Eritrea ka shakon kum karun dangwal badak akuma Ethiopia karon kil dangra wude kel. Si jenada lana kulala no en wudama baluk damen jwagmo ka sanga jandangra wude bakel kapai wal kel at a continent. Kaso Sudan, shikuma American program in Charlie temporary protection status min jak dak so Sudan kalib ka merkame kapshong. Si DHS jalare no Ane ramising wish ka program sit kanamo saja muskapat dangrau karodin ko bajien wish kamer. Nama lar kuma merkama jako gwije South Sudan chete kamalansa telekor diteten ramuwakan a chirolong kalojok budget port kie bajanang kabom. Temporary protection status samo latkaje terede kaneti chopke kudangre wurijan dangjok widero tete wish nika korune dangwel techwa. Janbo latkaje no she janta dora namo dungno au sikuma merkama chetel interest ka South Sudan kie chetel mutual national interest. Nama bakon nanka Tanzania. Ray wechka Tanzania saja lar enatin weske shungrani sanati chopke kiznak ka kor kami sika wo wichar ka nyosdien ka lukwarne Samia Suluhu. Karai pai walju Tanzania sika gang New York ka latka jay kwarne Samia Suluhu senatin gaka je rudien yan kie sekabat ka senatin wan gon ka gonyu to goal chet kamata kogna witenona. Jan cha internet kana service no which one gak ka korjong je chwa query din la pai leban sa kalong wana ka je shukawa wichar wankan turu na kwanya na moka Dar es Salaam la regendid amane moktab kumaka Samia Suluhu hiwacha kwarnang ka pek mishop ka jan bangwan with a badak wi kakwar Nemanang kon ka Nigeria, si Donald Trump Pentagon joge ralachap kana cast and ba kwany ki Nigeria ka. Jan lada jay, sa kurshene bitu kanak bang a Muslim ne katela kuma je. Jajalare mi wekan a kan kuma Nigeria nak kurshene kapchong, ba lwagen tobe ba kapchong ka ba netwogano ba dishne ba ka jagwis ka Nigeria. Dungno jikwa Nigeria ne bola tunu lare telamishwalu Chakurshene nakpin, ajene mudwes mat Canadian pin, Canadian nakanas, chicken nakne Kurshene Carodian nakanka ama Muslim nobo. Titi akan la tension on ye rejoganama and biata kamal a joglon boy.